Kusile bogogo, kusile bomkhulu, makhosi amakhulu siyabingelela. Undaba ezitha gida uyalihaha inkosazane yamanzi eza ngemvula. Siyathokoza emakhosini. Amakhosi aphezulu, amakhosi asemanzini, amakhosi aseyintabeni, ibutho lonke. Makhosi amakhulu siyabingeleleni ey'nganeni zethonga, siyabingelela kumandiki namandawe. Makhanye kubantwana bakamenzi, makhanye kubantwana bakama inzala abantu. Makube kuhle makhosi amakhulu. Bayede. Bayede bogogo nabomkhulu, ngithemba ukuthi niyaphila. Namhlanje ngisacela ukuphinda nginabe futhi mhlawumbe ngake ngakhuluma ngesebuso umsamo ukuthi umsamo uyini, kodwa ngisathola imibuzo kakhulu ngomsamo. Abantu abakazwisisi kahle ukuthi umsamo uyini, umsamo ukuphi. Umehluko phakathi komsamo nesigodlo sabantu abadala sizoyicala lapho. Bayede. Umsamo uphila ngaphakathi kuwena. Makuthiwa kumele uklinwe umsamo basho wena ucobo lwakho. Umsamo ungaphakathi kuwena. Kula sithola khona isigodlo samathonga esiphila nazo ingilosi zakini esiphila ngaphakathi kuwena. Kula sithola ukuthi kuba nesimo kwabanye uthola ukuthi umsamo wabo awusi-aligned. La kuthola ukuthi bakhabo mama nebakhabo baba abasi-aligned kunokubangwa idalwa phakathi kwabo. Leyo nkinga silungisa kuwe ngoba umsamo ungaphakathi kuwena. La udinga ukuthi ubahlanganise khona obahlambulule umsamo loyo, lo msamo wena ohamba ngawo wherever you go, umsamo ungaphakathi kuwena. Umsamo futhi kula kusithola khona iy'nkinga zokuthi sometimes uthola abantu kuthiwe kunamanzi amnyama aphehliwe emsamo. Amanzi amnyama aphehliwe kusuke kuyilunga elomndeni thizeni eli-1 elingaba grade libe nomona ukuthi lifuna ukuthi lona malimemeza abantu abadala basabele kuyena kuphela. So kakhulu abantu abanjalo banokuphahla amanzi amnyama ukuthi idlozi lizwe bona or abantu abadala bezwe bona. Ucola abantu abadala bezwe bona bangezwa abanye abantu. Ukuphehlwa kwamanzi amnyama lawo ukuthebula inhlanhla zamalunga emndenini ukuthi ihlale to an individual person. Ukuphehla amanzi amnyama lawo kuphi emsamo. So masikulapha sisusa amanzi amnyama lawa aphehliwe kuwe naphakathi komndeni wakho, silapha wena. Asiyikini kodwa silapha wena ngoba umsamo ungaphakathi kuwo, especially mawuphethwe isimo sabantu abadala. Makuthiwa kuthetshulwe iy'nhlanhla zakho kwaphehlwa amanzi amnyama ilunga lomndeni, silapha wena. Silapha wena, asilapha umndeni, asiyikini endlini kodwa silapha wena ngoba umsamo ungaphakathi kuwena. Umsamo futhi kula uthola iy'nkinga zokuthi kuba nemidliwa kwabanye abantu. Uthola ukuthi kunomdliwa okhona ekhaya phezu kwesigodlo sethonga lakini. Kula siwususa khona umdliwa khona. Kula sisusa khona umdliwa. Umdliwa yidlozi elingahlobani nawe, yidlozi okungasiyelakini. Kungenzeka ukuthi umdliwa bawakha maybe phezu komcebo noma bawakha phezu kwesimo sokuthi bafuna ukuthi abancobele impi thizeni. Ngoba kuyenzeka ukuthi makwakhiwa umdliwa cishe ufane nesipoki ngoba uthatha idlozi okungaseyelakini. Abanye balivusa kwasemathuneni bavusa umuntu ukuthi hamba usincobela impi thizeni. Abanye uthole ukuthi maybe yidlozi okungasilakini, umuntu ngathini enambulala one of your family members wabulala umuntu. Uthola amathunzi waloyo muntu sewahlupha wonke umuntu okhona endlini. Umdliwa-ke loyo. Umdliwa uyathanda ukumosha kakhulu emsamo ngoba ugijima phambili akumoshela izinto. Idlozi malithi lalungisa, umdliwa uyakumoshela. Mawuthi idlozi li-align-a lokhu likupha ama-gift, imali, yonke into, umnotho, yonke into, ukuhlakanipha, yonke into. Umdliwa uyathanda ukumosha. Nawo uyalungiswa umdliwa, uyawulungisela umdliwa ukhiphe phakathi komsamo wakini. Umsamo wakini uhlala kuwe wena muntu ongenwe isimo sabantu abadala. Umsamo alignment yabantu abadala, umsamo ukuwe. Masilungisa umsamo wakho ukuthi ume kahle, sisuke silapha wena ngaphakathi, wena cobo lwakho. And then khona isigodlo sabantu abadala. Abanye
basakha kube ngathi yindlu le ekuthiwa umaguqa sithandazi, yabo guqa sithandazi. Kodwa manje sovele nje uzakhele indlu nje i-room, ulenze kube i-altar yakho, isigodlo sabantu abadala. It's a sacred place, i-altar yakho, la uphahla khona, la kungangeni noma ubani khona, la uyothatha amandla khona, la ukhuleka khona, la ucela khona yonke into. Isigodlo sabantu abadala leso, akusumsamo. Umsamo uphila kuwo, isigodlo sabantu abadala naso sinendawo yalo. So umsamo uphila kuwo, kune-difference between umsamo nesigodlo sabantu abadala. Isigodlo sabantu abadala yindawo okuyi-altar, la niya khona ningamalunga womndeni maniyocela something noma niyobika something. Isigodlo sabantu abadala leyo, yindlu yabantu abadala leyo. Akungeni noma ubani, uma kube umuntu wesifazane umenza awungeni, yindawo ehlonishwa kakhulu leyo. Kula kuba khona umuntu o-appointwayo ukuthi kube uyena olayita impepha, ngoba impepha ayilayitwa nanoma ubani, ku-appointwa umuntu oyi-one olayita impepha, not until ashone, then bese ku-appointwa omunye. Niyamqela umuntu olayita impepha esigodlweni sabantu abadala. Yindawo kakhulu isigodlo sabantu abadala, yindawo esinokusibeka la uzalelwa khona ekhaya. Uma kuthiwa uye ekhaya, kunomsebenzi okumele uyenziwe ekhaya, uyokubika noma kwenzakalani, kuba nendawo yabantu abadala, isigodlo sabantu abadala. Kodwa isigodlo samathonga, isigodlo samathonga sihlala emsamo. Isigodla samathonga sihlala emsamo, umsamo ungaphakathi kuwena. Lapho phakathi kuwe kunomsamo, kunesigodlo samathonga. Kodwa indlu yabantu abadala, isigodlo sabantu abadala, sihlala kuphi? Endlini ozoyenza kube yi-altar, la your sacred place, la uyokhuleka khona. So umehluko ukhona, umehluko ukhona. Abanye babiza isigodlo sabantu abadala as umsamo. Cha, azifani, kunomsamo, kunesigodlo sabantu abadala. And then uziko lwezalukwazi, iziko elezalukwazi kula, uyabona le ndlu esiyakha kuba urondi, bese kube ne-circle esiyenzayo la sibasela khona umlilo, la sifaka nesitofu esokubasa khona, la sibeka khona notshwala, umcombothi, la sivuba khona utshwala bomcombothi uma kube senza umsebenzi ekhaya. Yindlu eyezalukwazi leyo. Kula kungena khona abomakoti, kungena izukulu khona, kubaswe umlilo, kwenziwe yonke into. Yindlu, iziko elezalukwazi lelo, sibiza ukuthi yiziko elezalukwazi, indlu yezalukwazi, yiziko elezalukwazi. Kula yindawo la nibeka khona umqombothi, la kungena wonke umuntu khona, ney'hlobo, wonke umuntu khona, kungenankinga. Abomakoti noma abanye bayamenza or abamenzi, yindlu yabogogo leyo. Kula nibika khona, nifikela khona normally. Emandulo, uma kube ubuya eGoli noma ubuyaphi, uma uye ekhaya ucala lapho ezalukwazini, uyosho uthi, hey bogogo ngibuyile, bese uyaphola, bese ekhanda uya emsamo, uyobika ukuthi usubuyile ekhaya. So kune-difference between iziko elezalukwazi, indlu eyabogogo kanye nendlu eyabantu abadala, leyo altar, la niphahla khona, la nibika khona izinto, la nenza the sacred things khona. Lapho akungeni noma ubani, ngoba i-relative ayingeni nje budlabha, kuba nomuntu asayinayo ogada leyo ndawo leyo. Uma kube uyakhe kwakho, kula kungena wena khona, unkosikazi wakho akanalungelo lokungena khona ngoba uwumakoti. Uma unkosikazi wakho uba khona, uma kube niyomubika nakhona, yena akabi phambili, uba semva kwenu, nikhulume nethonga ukuthi nangu umakoti wenu simlethe la ukuthi nizombona, unazibani bani, so. But akakhulumi, akenzi lutho yena, kukhuluma nina, bese maceda uyaphuma, asathule kanjalo manimbika. Kodwa yena akanalungelo lokuthi avele aye lapha athi thokozani bogwayi, kusemzini wakhe, akayi lapho, kungena abantwana bakhe. Uma kube kunento ejenti mhlawumbe afuna ukuyibuza, angamane athumele abantwana bakhe noma umyeni wakhe. Uyayibona into enjalo, injalo-ke. And then iziko elabogogo, kula kungena khona wonke umuntu, la kubekwa khona amakhamba, la kwenziwa yonke into khona, yiziko elezalukwazi lelo. And then indumba kula silapha khona. Indumba, uma umelaphi owendabuko, uba nendumba la ulapha khona. Mhlawumbe kuba nendumba yangale kubomalume, uphinde ube nendumba eyangale kubobaba. Yayibona into enjalo, kula ulapha khona. Indumba kula ulapha khona. Nayo indumba iyaklinwa, nayo indumba
iyahlonishwa kakhulu, iyahlanjululwa, nayo indumba iyavalwa izitha. Kumele uyinakekele kakhulu, kancane kancane uhlale uhlambulula indawo yakho yendumba. Nayo indumba uyabafaka abantu abadala khona, kuba nesikhathi la ubalanda khona besemanzini ubafake, ebasey'ntabeni ubafake, njalo njalo. Abantu abanikazi bomsebenzi uyabafaka endumbeni. Indumba-ke leyo nayo iyahlonishwa kakhulu indumba. Awuveli ungene mawungamanga esimeni esihle mawunqolile bayede. Awuveli ungene endumbeni mawuceda ukuhlangana nomuntu wesilisa or umuntu wesimame usashisa, uyucala uhambe uyoyihlambulula bese khane uyongena endumbeni. Indumba nayo it's a sacred place la kuhlala khona abanikazi bomsebenzi. There's a difference between isigodlo sabantu abadala in the altar nendumba. Esigodlweni sabantu abadala kuhlala lonke ithonga lakho khona la niphahla khona uma nicela izinto khona. Endumbeni kuhlala abanikazi bomsebenzi abaku-asayinile ukuthi ube uthathe imisebenzi thizeni kusendumbeni lapho. Nayo-ke iyahlonishwa indumba. Indumba iyavalwa, ivalwa izitha zakho, so uyahamba uyisebenze indumba. Kulawo umelaphi wendabuko azoya endumbeni yakho ayokulaphela yona. Kodwa uma kuthiwa kumele ulashwe umsamo, kulashwa wena, awuyiwa endumbeni yakho, awuyiwa kini, kulashwa wena cobo lwakho. Makukhishwa imidliwa siyikhipha kuwe, masisusa amanzi amnyama aphehliwe siwasusa kuwe, masisusa iy'poki siyisusa kuwe, ngoba umsamo ukuwo. Umsamo mawungcolile siklina wena, kodwa indumba mayingcolile siyahamba siye endumbeni sifike sikuklinele indumba. Iyaqiniswa indumba, iyahlonishwa indumba. Bayede, ngiyathemba ukuthi sizwana lapho. Indumba iziziko elezalukwazi, isigodlo sabantu abadala, umsamo. Umehluko kukhona lapho, umehluko ukhona kakhulu lapho. Indumba, abanye indumba abangenazo izindlu ezi-enough, uma kube ufuna ukuyenza umsamo, uyakhona ukudivayida indumba. Phambili kube indumba wakhe, maybe ufake indwangu, ngale emuva kube indawo yakho yo-sacred place la ungena wena kuphela uma uyocela amandla, uma kube awunayo indlu e-enough ukuthi wakhe isigodlo esabantu abadala. So uyakhona ukusihlanganisa lapha endumbeni, kodwa uyayi-separate ukuthi ngapha kuvaleke ukuthi abantu bangakhoni ukungena, ngoba endumbeni kungena wonke umuntu. Abanye beza banelwane, abanye beza kunani. So uyayidivayida mhlambe ngeshidi, uyenze ibe secret ukuthi la ubeke khona abantu bakho abadala, kodwa ngapha uyalaphela. Abanye bayakwenza lokho, kuya ngayo imali. So bengifuna ukwenza nje, angifuni ukuya kakhulu endumbeni, but yes, it can be done that way, ukuthi udivayide umsamo bese ngapha kube indumba. Kodwa-ke umsamo lo nina eniwubiza ukuthi umsamo, awubizwa ukuthi umsamo, ubizwa ukuthi yindlu eyabantu abadala. Ngoba manje uma uthi umsamo, iyacaka lento uma kuthiwa umsamo wakho ungcolile. Abanye ba-expect ukuthi kumele uhambe uze uyoklina indumba or uyoklina indlu thizeni. Qha, umsamo ungaphakathi kuwo, kodwa isigodlo sabantu abadala la kuhlala khona abantu abadala sisodwa naso, kodwa abantu basibiza umsamo. So that's why sesijwayele ukuthi kunomsamo ophila kuwo, kunomsamo okhona ekhaya obekayo. Kodwa igama eli-right ukuthi ulisebenzise ibizwa ukuthi isigodlo esabantu abadala. Umsamo ukuwe, iziko labogogo kula kubekwa khona utshwala, umcombothi, yonke into la kungena khona wonke umuntu. Indumba indawo yakho yokusebenzela, nayo iyahlonishwa, iyahlonishwa. Ihloniphe indumba yakho, umsebenzi wakho angeke uvaleke. Angeke ukuthi ubuye emngcwabeni uyashisa, awakayihlambululi, awakagezi ngenyongo bese wena uyahamba uye endumbeni. Inyanga ayihambi nanoma umuphi umngcwabo. Inyanga maye emngcwabeni igezwa ngembuzi uma kube kushona umntanayo or enye inyanga esebenzisana nayo. Uma kube kushone umndeni, amalunga womndeni wakho, uba nembuzi ogeza ngayo. Abanye-ke baye bageze ngayo inkukhu, kuze kungcono kwayona inkukhu uyisebenzise. Kodwa-ke inyanga iyahlonishwa. Inyanga uma ibuya emathuneni igezwa, kumele ugezwe ngomswane nenyongo, kumele ugezwe ngomswane nenyongo, ngoba uthwele, uma uyinyanga, uma unesimo sabantu abadala,
ama-vampires, yonke le mimoya iyakulandelela, yonke le mimoya iyakulandelela. Maya endaweni yabantu abathulile, le mimoya ifika icamele kuwo yonke, eminye ingcoliwe, eminye abandiwe. Wena mawuceda uyahamba uye endumbeni uyobamba. That's why nibona ngathi iy'ndumbazane zivaliwe, azivalwanga iy'ndumbazane. Yini nizingcolisile. Mawuyinyanga uyazihlonipha, uyakhetha ukuthi uhamba kuphi kanjani. Angisho ukuthi awungcwabi bantu, uyabangcwaba abantu, kodwa wena awutholakali kuyo yonke imingcwabo. Ungcwaba la kumele ungcwabe khona. Bayede ithi ngiyicacise le nto. Makushone ilunga lomndeni wakho, uyaya phakathi kweviki uncedise, kodwa makufika isidumbu uyazi-excuse. Makushone ilunga lomndeni wakho, uyaya uyolekelela phakathi kweviki, kodwa mase kufika isidumbu mawuyinyanga uyazi-excuse. Not unless lelo lunga elomndeni wakho you're very close nalo, umndeni osondelene naye kakhulu, it's a must ukuthi ube khona. Kanjalo-ke kumele kube nenyongo nembuzi okumele bakugeze ngayo mawusubuya emathuneni nakhona emngcwabeni. Kwenziwa kanjalo bogogo nabomkhulu. Kanjalo umsebenzi wakho awungcoli, umsamo wakho awungcoli. Oxolo, umsamo wakho awungcoli, umsebenzi wakho awungcoli, yonke into yakho ihamba kahle. Kodwa makube uzoya emngcwabeni, uyabuya uyahamba uyogibela umbhedo, uyasuka uya endumbeni yakho, hhayi kubuye kungahambi kahle. Noma ngabe awunayo indumba, mawumntwana ombethwe abantu abadala, so ngamane uthathe inkukhu-ke uyihlambulule ngenkukhu ngenyongo yakhona makube imali yembuzi ayikho. Kodwa nje awutholakali kuyo yonke imingcwabo mawuyinyanga, uyazihlonipha kakhulu. Ungamane uyolekelela uyenze yonke into, mase kufika isidumbu uzi-excuse. Kuyaziwa lokho futhi, awuhambi yonke imingcwabo. And awuthi mawuceda ukuhlangana ne-partner yakho uhambe uyongena endumbeni, uyazihlambulula. Zikhona izinto zokuy'hlambulula, bese mawuceda khani-ke uhamba uyongena endumbeni. So yiloko-ke, zonke le ndawo ziyahlonishwa kakhulu. Iziko elezalukwazi, why kungena wonke umuntu khona? Izalukwazi zi-accommodate-a wonke umuntu. Zi-accommodate-a abomakoti, abantu besifazane, noma umensa uyakhona ukuthi ungene esigodlweni sabogogo, uhambe uyolekelela, usebenze yonke into. Kodwa lokhu yakudala emandulo, umuntu wesimame makamenza abengapheki, angabambi ibhodo, angenzi lutho. Kodwa mangithi noma umenza uyangena khona, ngisho ukuthini, abogogo kakhulu balawulwa umndawe. I-menstruation ayingcolanga abantu abadala, kodwa yindawo yokuzipurifaya ukuthi ube sacred. Uyangena khona noma umenza, uhlale, kodwa awubambabambi yonke into uphithizele, uyahlala uzothe kahle ngoba yindawo yabogogo. Kodwa manje kule sikhathi esiphila kuso, abantu sebayapheka ba-menstruate-a, sebayapheka sebasemalangeni benza yonke into. So yeah, but khona kuze kungcono-ke lapho ngoba indawo eyabogogo, indawo eyamandawo wethu abogogo ngoba bahlala kumandawo wethu. So nayo-ke futhi leyo ndawo hhayi ukuthi phela ayihlonishwa, nayo iyahlonishwa kanjalo, izalukwazi ziyahlonishwa kakhulu nazo. Kodwa bengifuna ukukhuluma kakhulu sacred place. Your sacred place, indawo yabantu abadala, ni-appoint-a umuntu ekhaya. Makube vele sekuwuwe osele ekhaya, yindlu yakho, uwe olayita impepha, yebo, uma unomntwana womfana, mawusungasekho wena uphila emhlabeni, bayakhona ukum-appoint-a ukuthi achubeke kule ndlu yabantu abadala, kube wuye olayitayo impepha. Akuthi namhlanje kulayitwa lo, kusasa kulayita lo, kusasa kulayita lo impepha. Nawe noma uyinyanga, akusho ukuthi manje ngoba sowuyinyanga makuthiwa kunomsebenzi ekhaya bese uyagijima uyolayita impepha. Cha, impepha ayilayitwa nanoma ubani. Impepha yasendumbeni yakho nempepha yasendlini yabantu abadala azifani. Esigodlweni esabantu abadala kuba nomuntu asayinwayo, ungamthatha loyo muntu akulayitele impepha uphahle. Kodwa makangekho umuntu omdala ongakulayitela impahla, let's say i-single parent, akunahlobo, akunamuntu, and uyakhile leyo ndawo leyo. Mawunomntwana womfana uyamcela-ke ukuthi akulayitele impepha, and then bese wena uyaphahla mawunomntwana wakho womfana. Futhi nje indaba yempepha inama-complications amaningi kabi. Kodwa makube awunamuntu yi-one unabantwana bamantombazane, so ngamane nkosi yami uzithathele impepha yamawele, uzilayitele yona impepha yamawele, ulahle isinifu phansi uchithe, usho ukuthi abantu abadala
hhayi ukuthi ngiyanidelela, akekho umuntu ongangilayitela impepha kusele mina, yayibona into enjalo. Lapho-ke ungazilayitela wena-ke impepha uphahle. Kodwa kahle kahle impepha ayilayitwa lokhu, sasilayitwe lokhu, sasilayitwe lokhu, cha akwenziwa kanjalo. Endumbeni yakho ungayilayita impepha le oyifuna ngakhona, kodwa esigodlweni sabantu abadala awukwenzi lokho, awukwenzi lokho. Awuyilayiti impepha asayinwa umuntu wefemili oyi-one ozolayita impepha, makangekho uthatha indodana yakho uyicelele, nakhona uyiphahlela, uyabacela abantu abadala ukuthi ngicela ngilayitele impepha ngoba akekho umuntu omdala ongangilayitela impepha. Uyakulayitela umntwana impepha bese niyakhuluma ushaye izandla ngasemuva. Yiloko nje bengifuna ukuhlaziya namhlanje umehluko phakathi kwesigodlo samaThonga, umsamo kanye nendumba neziko lezalukwazi. Bayede, makhosi ami.